Os finalistas ao mellor vestiario de televisión de reparto son masculinas. A mellor interpretación E agora feminina os de nominados reparto ao son mellor guión son Os finalistas a mellor anuncio publicitario son Mestre Mateo, a mellor serie de Mestre televisión Mateo. e para A mellor longa-metraxe. Muchas gracias a todos un momento moi feliz para mí, para máis de 4 anos. Sempre tivemos valentía. moi emocionada. Nos Acabo de emocionar, hai moita xente aí detrás traballada, a nós tamén nos regaia que facemos ese gran traballo que parece que Ainda hoxe sigo a ver as películas conversando animadamente con Xan. So let's go back to the beaches where I always make you laugh, to the forest where we found a hidden path, to the summertime of 2005 when we were still alive, when we were still alive. When we were still alive. Temos moitas historias que contar. Temos que levar o noso audiovisual lonxe. Temos que facer rir, chorar, pensar. O noso sector pode que non salve vidas, pero pode cambialas.